from verse 31, chapter 31, Jeremiah, from verse 31 to 34. Verse 31. Simakade uthi sikhathi siyeda lapho nyawenda khona sivumelwano lesisha nendlu yaka-Israyeli neyaka-Juda. Lesivumelwano singeke sifanane naleso lengasendana boyisemkhulu ngesikhathi ngibabamba nesandla ngibahola ngibakhipha eGibhithe ngobe basephula sivumelwano sami noma ngangiyindvodza kubo kusho Simakade. Verse 33. Simakade uthi kulesi sivumelwano lenyawusenda nendlu yaka-Israyeli emva kwaleso sikhathi ngiyawufaka umthetho wami etiqondweni tabo ngiwubhale etinhlitweni tabo ngiyawuba uNkulunkulu wabo bona babe bantfu bami. Sekuyawubade umuntu loyawufundisa makhelwane wakhe noma indvodza ifundzise umnakabo ithi yathi Simakade ngobe bonke sebeyongadi kusukela kulomncane kuye kulomkhulu kusho Simakade ngobe ngiyawubathethelela kubi babo tolo tabo ingasaphindzi ngitikhumbule. Thandazela sibahle. Egameni laJesu Kristu waseNazaretha liyaphila babe liphelile linguwe Nkosi uqobo ngegameni likaJesu Kristu selifunzile Nkosi lehlile babe njengemvula lengeke babe ijike ngakawumandisi Nkosi umhlaba uNkulunkulu wethu uphila iqhathi yakho babemile qinise babe lesisikhathi yiphe sibinzi sibekele uNkulunkulu wethu lophila ngegameni likaJesu Kristu waseNazaretha uyisinde babe khumusha konke lokufake babe enhlitweni yakhe ngebandla lakho namhlanje ngisithanaza babe ngekholwa egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Haleluya. Enhlitweni yami bazalwane kuhleli umlayeto ngenhlitiyo. Lasifunza khona liveke oselikhulunywa ngesivumelwano. Ngiyafisa uNkulunkulu amsithe ngiyafisa futhi kungabe imuthe bazalwane kube ngakuyanga ngibeka nale mic. Ngifisa imali imuthe ake sibukeni bazalwane indaba yesivumelwano. Sihleli la phansi la bomake nabobaba labashadile bayanda indaba yesivumelwano. Ngoba labanye bethu sifake emaringi okuthi kunale savumelana bona. Labanye bazalwane basemisebenzini uqashiwe wanikethwa icontract. Watshelwa timiso tasemsebenzini. Wanikwa icontract wasayina. Kwenziwa yini bazalwane sivumelwano. Uthi uNkulunkulu kunemhlabelelo ohlatshelelwako uhlatshelelwa ngenye group yaseSwatini ithi kwakukuningi kudekiwe kodwa mina ngatikhethela uNkulunkulu. Uthi nabaqhubeka nomhlabelela athi mina ngenza isinqumo esami noThixo athi yiso esangenza ngashiyisono. Sasivumelwaneni. Uma umuntu bazalwane nasivumelwano sivumelwano yinto ngalesi sikhathi kuyenda ungathi ukuthi kusasa kutabe kunjani. Ngibekusakahle ngabobaba nabomama labashadile. Uma senza sivumelwano sishada bazalwane umile ufunga phambi kwemfundisi usuke ungathi 15 days to come. Usuke ungathi 3 months to come. Usuke ungathi 3 years to come. Bathi ufunga ngoba wathi ukuthi lokho engikwenza la ngikwenza phambi kwaNkulunkulu. Lokusho ukuthi la ngakafiki khona ku3 months lotako uyazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyafika ngenda sivumelwano. Amen bazalwane. Hayi namuhla bazalwane kuyafunga kushadwe kwenziwe ivumelwano ukhanze bahleli bangena babefika lonke endlini abakhulumisani ngoba udingo lebhalwe esithweni. Haleluya. Sivumelwano yinto leshiqilelo phasi. Kungako makoti namkhwenyana nabashada egcineni udawuva bathi ababiye batosayina. Nale contract lo yende emsebenzini egcineni uyayisayina. Lokusho ukuthi kuthi lento invalid kumele ishiqilelwe phansi. Manje uNkulunkulu bazalwane njengoba thina sikhona kuhlonipha ivumelwano lesitende emishadweni yethu. Sidlula sesizidlula abantwana nabajole esihlahleni. Haleluya. Uma sithi umfana ngo8 ufuna esihlahleni usesi
esihlahleni. Usabani imama. Wena isivumelwano. Usende phasi esihlahla. Wathi emfaneni nakathi ngiyakuthanda, bathi ngiyakuthanda. Wena isivumelwano namadimoni akhona. Kodwa nakufika isivumelwano nentaKristu. IBhayibheli uthi uNkulunkulu la. Uthi ngase masele. Nawe weva umuntu afakaza athi, "Hey, mina ngithanda ngisakholwa sesi." Noma ungathi kusakholwa athine. Hey, ngesikhathi hawu bazalwane, aphila khona. Kodwa akhulumeke ukuthi kudala usakho uyakhomba ukuthi akasekho esivumelwaneni. Inzaba isivumelwano namandla. Sivumelwane ke lesibekwa lesibhalwa uNkulunkulu sesodwa. Sibhalwa ngengadi. Uthi uNkulunkulu ngake sake saba khona. Sami naIsrayeli. Ngalesikhathi ngimkhiphe eGibhithe. Siyakhumbula Israyeli bazalwane. Israyeli waphuma eGibhithe kwangathi inkonzo yakhe. Beyibalekela ukuthi siyahlushwa la. Inkonzo yaIsrayeli. Kwangathi beyikhohliwe ukuthi lena libo khona. Ngoba lena siyakhona bazalwane. Noma umhlabelela ngathi masinyane siyofika laphaya. Asifiki naloma singelo oqabanga yena. Sisathatha udlule entweni. Lathi umhlabelela sidlule ezintweni ezinzima. Kodwa siyakhona. Uthi ke uNkulunkulu sengawakhala esisha. Ngiyasithanda lesisha. Uthi lesivumelwano sami lesisha lengasakha naIsrayeli. Uthi ngasibhala etinhlitweni tabo. Ake uyibuke into lebhaliwe. Into lebhaliwe bazalwane akusiyo into lebekiwe. Ngoba into lebekiwe kulula ukuyisusa. Ngisho lerini ngayikhipha manje. Kodwa nangishicilele phasi kubhaliwe nama-home affairs ukuthi ngishadile. Kubhaliwe nakahulumende sesigugu ukuthi ngiyasebenza ngoba une-contract. Sikhuluma ngento lebhaliwe phasi. Manje leyo uNkulunkulu inamehluko bazalwane. Uthi kusukela namuhla sengiyawubhala etinhlitweni tabo. Akabhali nje kodwa wakha sivumelwane nalomuntu labhala kuye. Kubhala kwaNkulunkulu ubhala ngengadi enhlitweni yomuntu. Amen bantwana. Ngiyamthanda uhulumende wake wafaka itiledi kusafunza thina bo-grade 1. Kwangathi wasibona ukuthi isiledi asinavelu. Ngoba isiledi ngeke unike umntwana i-homework. Uthi hambe uyobhala ekhaya. Nakafika ekhaya lapho basibambe khona esikhomeni sashukeka kuyaqineka. Uhulumende wa-introduce amabhuku. Imbolo wayibhala ka-grade 1. Nanamhlanje likhona leli bhuku ikhona. Ngakanani ke bazalwane? Bantwana nabancane lapha emnyango lapha. Sisafika kudzala bebhalwe ngesemende lapha. Kubhalwe the rock of salvation. Imbolo ebhalwako, imbolo inamathelisako. Imbolo ebhalwako, imbolo eshicilelekako. Imbolo ebhalwako, imbolo eqiniswako. Athi umhlabeleli iqinisake emzalwane azafike. Ufika njani? Kuke kwabhalwa. Kumele kubhalwe. Akuhambeki bazalwane kungakabhalwa. Uma ngakhuluma mama nje mina kumele ngithi, "Hey mina ngithola nababekabinzo noma nababemanyisa." Kubhalweni. Sosa ngathi uyangibika nje. Wadlala imali. Kodwa ngeke ngimphike babemthiya. Kubhaliwe. Kungawuyini bamuntu noma sedivorce bazalwane. Uzumkhandla present ema-corrections. Ahambe endleleni sekashadele kamdluli bathi, "Hey make bahlalela." Yebo nakusase make bahlalela mina. Ngimake mdluli. Yebo nakwabhala. Nawufuna ucime eTulu kodwa nakubhaliwe akusilula ukuntshintsha. Ngawufabala umsiza. Labanye mzemfuneka ukuthi abapite nasesibambani sengidivorce kanti kwabhalwa. Ngizokhuluma bazalwane ngembhalo lekumele ushicileleke enhlitweni. Uthi uNkulunkulu ngawenda sivumelwano uthi ngiyawubhala. Sivumelwano sami
khumbutane uthi yathi Jehova bazalwane utawuthavuka ekusena lele ubenele embhalweni lethi kuneJehova kodwa umuntu akhweba athi Sunday namhlanje yakhona ukhomba kuthini bazalwane ubhaliwe uma ungabhali ibhodi lapha semqaqweni ubhaliwe lapha nawulayitela umvulota la umtshela ukuthi nawufika la uzakhanza mbhalwe lapha kamduze lo kamduze lapha noma sekangekho nenyanga kodwa umuntu uyathi ukuthi ngikuphi la usekamduze ibona ibhaliwe sinona tsiqimeke amanye bazalwane ngayibeka njalo sineminyaka kuma-IDs ethu baneminyaka banonetifiketi intabo levo leyane yabhalwa ka-Home Affairs kwathiwa wango-1962 noma wena ungahamba uthambisa ufundo mnyaka lo semfuna kongo-70 unyiphafe wena wango-62 ubhaliwe shicileliwe uNkulunkulu ufuna kubhala lokuhlukile levo leyento ubone ukuthi akabhalwa lutho wabhalwa siledini sahamba endleleni saye ekhaya waphuma isikolo siledi saqima konke ngendlela lesiphila ngayo kuthi imali ekhumbutako bazalwane akathi umuntu angayikhohlwa ibhedeni umuntu angayikhohlwa ibhedeni ake akutshele ukuthi waphenduka nini ibhedi singamanye sikhohlele ukuthi aphenduka nini mara leyo ukuthi ngatalwa nini ngikhohlwa bazalwane kuthi ngo-24 May ngikhohlwa noma ngivusa ngo-1 ebusuku kubhaliwe noma ngabe bakwambeka ngafunza incelayo namba ngitshele mama kodwa vele ngakushicilela wathi wena wa-24 May kubhaliwe uNkulunkulu uthi ngifuna kubhala ethi enhlitweni yona lenhliziyo lathi Jeremiya lenyina yimbi iyakhohlisa mbani ongayazi kodwa uNkulunkulu wehla bazalwane agaluje ayenenhliziyo leleyane yaba yimbi afika bhale ubhala kwakhe ukhiphe bubi usala umbhalo kaNkulunkulu shicilele umbhalo kaNkulunkulu lebe bakwathi kudala bathayibo ungathi amakholwa ungathi nenhliziyo lembi uNkulunkulu sekabhalile angabhala yena kude loqimako inhliziyo bazalwane tingabhalwa uyadibona inhliziyo ngoba inhliziyo ilele khansi inhliziyo ngiyo injini ethwele umuntu ungabona umuntu adobula umlomo uganga kubhalele nabe enhliziyweni noma wakubhala kwakokoroshi noma sineti sicimile kodwa inhliziyo lebhalwa uNkulunkulu uthi ngamkhunjukwe umuntu uma iBhayibheli bazalwane likhuluma imithetho yalo la leyinkumbi lelishumi naleminye lengetuka lelishumi ithi ungebi ungabulali ungazondi thukuthela ungoni lingashoni la uthukuthele lingashona sona ukwatile ucimekile bekubhaleke sinethini ekhuluma ngabantu ababhaliwe lithi iBhayibheli ngeke afundziswe ukhona ibazalwane umuntu naboma nasesithobeni athi siyakhona ngelisonto uthi namhla ucabanga kungeti hayi bazalwane abantu abangabhalwa bayahlupha phela lokubhalwa lo ufakwa smart ufakwa iBhayibheli lithi konke kwabhala uNkulunkulu kuleli inkosi lebeqinisa inhloko lithi kwabonakala isandla sesibhaka sathi mene teke lokusho ukuthi umbuso wakho ukaliwe wathola kunamandla kubhala kwaNkulunkulu akufani nekubhalela kwakho lokuthi siyadibhalela ubonakala indlela lesenda ngakhona lithi iBhayibheli nasabhalile khuluma ngoNkulunkulu bazalwane hayi umfundisi wakho hayi noma ke umfundisi wakho hayi ngemithetho yebandla ngoba imithetho yebandla uyeka uze ubanjwe icontract yasemsebenzini ngendlela sisaba umlungu ngakhona kuba ngabe lisulu belebelungu besiyasonga thina ezulwini ewesi saba umlungu ngakhona ukhathi ngokhokhobele agula
awutshela yini wena ukuthi bhala ungaqinisi. Bhala kancane. Bhala kakhulu. Awathi wena sinisonto kuyakhona. Na ubona bema lapho khomati bemete ngicabanga ukuthi bayagula enhloko. Ukuthi umuntu lebhaliwe. Uma kunento lebhaliwe. IBhayibheli lithi kude lotakhubuda. Sengisonzele kuwe hope it says. Uthi uyalova na, uthi uyanyamalala. Ngiyona ngafuni wena mina. Yayi wena okwabhalwa lutho. Silethi. Unyanga noma mosala sita kusonzelele. Ugcine nzana sona ngoba ngiyabona lo. Ngiyanya. Okwabhalwa lutho. Singatshela iqiniso ukuthi awubhalwa lutho ngegama. Kwadi. Kwadi lokho kuyasithoba ukuthi akunombhalo. Ngoba labanye mbhalo bazalwane. IBhayibheli lithi abakhunjuzwa. Abafundiswa. Lithi ngiyakufundiswe nakungumfati ke afundiswe njona indvodza yakhe. Ngeke babe mtheni ekuseni ngesonto athi nkosikazi siyaya enkonzweni. Yini into ufuka kuqala bazalwane. Kubhaliwe. Njengoba ukhuluma inhliziyo yakhe mfakazi. Kubhaliwe. Khona kontela umuntu viki 2 weeks. Bala wena ngiyathandaza. Share. Madodana. Silimete livangeli bazalwane. Ngikho noma sikhonda uyakuva nekhonda makhona ukuthi sesidilethele nje ukuthi lawo manje mfakazi amesola. Uthi awusolomba. Awathi nomhlabelo uthi ngiyolala. Ngingedwa ethuneni uyolala wedwa. Leso sikhathi siyobe singekho. Tabe kude unokunyanisako. Tabe kude unokuvusako. Utawulala nemhlaba ukulekelele. Ngoba ngabhalwa lutho. Ivangeli bazalwane limoshalele kangaka. Sihamba nebazalwane betipontshi. Siphethe amathawula siyabamema. Bave baphalaza. Ufuna ukufika ukuthi abahlande. Ngoba kade ahlanda ngidlola nonke la. Into imalimata yena lokungabhali. Ufisa nawe lobhalelwe urabeke. Akaphuma nomnyango lakho kuphetha kuthwe yimi. Nami ngathi simkhube njani ngoba ungisukele. Angikaze ngekhaya umuntu bazalwane ungikhatha ngimela. Njengoba ngimela njalo asuke umuntu. Uhlenda phansi ngokufuna mkhulume. Na uphuma nomnyango wakhithima. Uyakhala mnyango uyakhela amafoni. Wakheni akabhalwa lutho. Wakhithima netakusapota. Njena sakhuluma so. Usuka chaza kuthi ufanele wena ubhalwa ngemsidi. Mina ngifuna ukuvusa abantu labatawubhalwa ngengadi. Labatawadi bafuna ngabe ngiyafisa kwenda kabi. Kodwa ngikhona ukumelana nembhalo. Angikhona ususu umbhalo. Wena ukwenda lula ngoba kubhalwa lutho. Ebazalwane nisengabonile ngobona kuphuma la. Nawufuna ipetrol bathengisa amazambane. Nyalo sesinyalo. Bekhamba lapho kade lokubhukisa kuphile lapha. Nawe ngutangana bekubhalwe 80 rand. Labathi bakuvusa ukuqina ku 95. Uthi hayi man. Ngwabona athi 80 rand. Bathi hayi mara usuke wabona iprice yakudzala. Ubhaliwe wabhala umuntu. Abakushintsha nangele hour. Kodwa asinjalo lo mdzala uthi isuku. Uthi ngenda sivumelwano esisha. Kungaze kubhale mina kude lophitha bhali. Wena njani inhliziyo yakho? Iyabhala, iyaraba, iyabhala, iyaqima. Lomunye ivele ungabi nawo ubhale banda. Uthi bhalele wena ngisithi. Ngiko unengane kangaka. Unengane noma sowusisukele. Kuyamangalisa bazalwane. Awaphakamisa isandla umuntu othi bamnyanze ekhaya ngemvubu. Bese sowufika uhlala phansi la uNkulunkulu yakhuluma soyakwada. Khona umuntu omnyanze ekhaya kude. Imbone yethu sitela senze isinqumo sethu kuJesu. Athi umhlabeni yiso lesangenda ngashiya tona. Lokushiya tona sesonke. Sesigijimela la wakhuluma khona liclass lebantu labashiya tona. Sigijimela eclassini lebantu bakelikhuleni. Labatotshela ukuthi kuyiwa njani le. Labantu abahambi bazalwane ngebuphuzu friends. Bathi bahamba ngembhalo. Umbhalo uconnecta kulo munye. Nakhuluma naye ngeva ukuthi ukhuluma
lokho. Bazalwane ubona bomama. Sithumile lo mama ngatshela ukuthi nomntwana wakho esithiwa akasiwo kamthiya. Uyakwata. Maruya. Ukwatela. Ubhale enyameni. Kodwa nakubhale Kristu. Nakubhale Kristu. Uphuma namnyama uthi Nkosi ngibonga ukukhuluma kwakho. Nkosi ngibonga ukungisonzela. Kungabona uqala bazalwane ngihlabelela ngithi engenze Nkosi ngibe ngcwele. Kube mhlophe enhlitweni. Ayibhaleke inhlityo lemnyama. Ayibhaleke bazalwane. Lenda ukhuluma imemetelo make mashelela. Kunabazalwane labangekho. Lesingeve nithi bakuphi. Uyofika futhi athi nginemshumayeli ngayo. Ungakiva mina ngipita igama la Olga. Marutosha athi ngishumayeli ngayo. Lebo lekhomba ukuthi molibhaliwe. Uhleli laba zalo ukhipheni sogaga ukwati ulinze mlata mqala. Uthi ibhakela ufisa kutisha umuntu. Ufisa ukuba ukuthi ngibani lokuqalile. Manje siqalana ngabazalwane ngoba la sikuleli class la kumele sihlangane simdinga waKristu. Sitolungisisa. Kuyingodi kuhlala la. Kuyingodi kuhlala la. Lebo lento libandla lingamuvi bazalwane. Sihamba nabantu abangabhayi. Sihamba nabantu abangabhayi. Manje sisikhathi ukhamba amagama nawo uhaka umjabulele ucabanga ukuthi ubhaliwe umsizalwane. Umkhulumisi language yasekhaya. Kanti akabhalwa lutho. Kona noko umkhulumisa wakho soqalisa ukudla. Athi ngibona ngidihlalele ekhaya ngiphumulele ngibabone ngaso. Ngiyenye kona lokho. Kodwa molibhaliwe. Ngihlala ngisho bazalwane ngithi akukho abantu abelunge njengabo baba. Bobaba bamoshwa ngithi. Bobaba ngeke nje umkhandla babele bathi uyakwada. Nabakwada bababhala. Abantu abaningi nje bafati. Ngoba uthi lo muntu uhlakalelwe yicilo. Izinhlupho zingafika. Ungasinda umntwana sozana uyasinda. Abasiqhubeka bazalwane. Athi lokho sengiphathwa isandla somalusi. Ubhaliwe lo muntu. Kuhamba kwakhe konke kusentandweni kaNkulunkulu. Ubhaliwe. Kubhaliwe. Bazalwane siyahlupheka. Ivangeli lisabonakala. Kuthi molibhaliwe. Kungawa samsam naNkulunkulu. Ungeva nje sesikhaba ukuthi ayisho wena uNkulunkulu esangabona muntu. Kuthi namhlanje yeva ukuthi ngaphambili ngoba ngemsini so uyeda. Uthi uyeva la ngemuva la uve ukuthi hayibo kunemsitho emva kwalo muntu. Bazalwane demos nakabhalwa siraba nebandla. Siraba nebandla. Singathi jwayele kodwa uNkulunkulu. Asivumeleni ibhalwa. Lokubhalwa leBhayibheli nalithi kule Nkosi kwavela sandla sabhala. Lithi iBhayibheli wathiwa umbuso wakhe leNkosi uyaphela. Awusakulaste waphela. Ngoba bekubhala isandla esinemandla. Lesandla lesinemandla lesibhalayo. Mina lesabhala bazona deceptions nabanye. Sathi sasilahla intolo sabhala lesandla. Sahamba nabo labanye kuze benamhla sahamba nabo. Yakuvela kanye athi Jesu Nkosi wabhalwa lakithi. Angibani bazalwane noma ngakhaza kubendani kubhaliwe. Kubhaliwe. Uma ngabe bhala isibongo sami ngemva kubhala ukuthi igama la. Ngangurabe. Noma ngafisana ngangurabe. Kubhaliwe. Kubhaliwe. Bayiphile evangeli bazalwane ngathi lithi injuba. Kukhona into kubhaliwe. Khona into kubhaliwe. Ulinyatwa yini na uqhutwa. Ulinyatwa yini na usola. Ngokuthi Johane livla uNkulunkulu lilungele. Kuyaka, kusola, kuqondzisa, kufundzisa. So uyafundziswa ubiyo. Akabhalwa lutho. Ungabantu bona labathi mina sesifuthi umlotha angitshela. Ungabantu losinofuna ukubhala. Nakuthi cima manje. Ulithi ntombatana legana nabo. Ayimanje nje usayigane ngelo semtshela usafuna wena mina sengijona kabani ba. Uyakibhalela uyakicishela. kuNkulunkulu akusenjalo bazalwane. Lento lena singakhona ihlaseke enkosini akabhalwa lutho. Akukabhalwa lutho.
wabhalwa utawuva gogoneka uve bathi bambona entsabeni akhuphuka ngendvuku uthi ukhuluma lokhu lo muntu uthe ngani bathi gogoneka kalove esonweni uzahambe ngekunye bathi akusigogoneka mina angisigogoneka abahlala ngamina lokuthi nginetimoto bazalwane mhla kubhalwa azange sabithwa safoliswa kwabhalwa kuwe nakuwe kwabhalwa kulabavumako umuntu labhalwe kuye bazalwane uthi Jeremiya yimbi yakhohlisa ehlitiyo kodwa kungabhalwa lelembi yasuka lelekhohlisa liyasuka okodiswa lide ungabhala lempilo lophinayo akuzange sekubhala noma ngabe wokwafakaza ake ngikutshela imfihlo akekho umlomo ophenduka gcobo bazalwane wabo noma ngawa anathethwala uke wafakaza nomunye la wathi udambahlala ngespotsini lento lebhalwe la kuye imkhumbuta hle espotsini ivele ithemelemene ikuvuke lombhalo udamba sahlabelele umhlabelele wasesonweni ngoba uyamati Jesu amkhiphe entolweni sihlushwe makholwa lamazange sebhalwe akhanza abantu babhaliwe agijima nabantu ababhaliwe kuwabona ababhaliwe baqhubeka laba bazange bhalwa babakopa basele bazalwane sekuphila impilo yokufake ufakaza ukuyisa ezulwini futhi akwenda ubhala uhlabelele udumise bakhale abantu akukuyisi akukwenda ubhaleke imole yento ubhaleke uthi babe nayo inhliziyo yami bhala funa umvumela bhala vumela uNkulunkulu bhala lengone into abazalwane siyangena siyaphuma athi nakubhala uNkulunkulu usambulo awubanzi awushisi usivuvu nje awukaphalwa lutho bake uyabona mayini babencumayo emayini igcoka libhothe bathibendela ukuthi nakuwalahle lapha ingena lapho uthi lingangeni lapha ekade lishaya ibhoni uke umbona wena umuntu angeni welahle kwasho kwemhlabelele athi ningenwe emoyeni wami ilizwi la bathi sengene lilahle la emayini uvele sisebenzisithi le manager sengene lilahle ungenwa kanjani umlilo wena ngoba ungasongenwe bazalwane uyadikhohlwa ungabhalwa uyadikhohlwa ungabhalwa akuqini ungabhalwa awunadimlethulo letilimatako ungabhalwa wakombona umfati wena khanzi inyoka endlini athi uyangena bona inyoka athi nayinyoka hey ngisho ngakumane uthemba sibhule labuso inyoka no inyoka kubhaliwe ngilenjani bazalwane ivangeli esibhalwe ngayo ivangeli esibhalele yona makele simele sikhona uNkulunkulu ke singabafaki abayi7 laba bamba ivota yinye laba si nedisipidwe ngegama lakho start idlela dla kwethu start gcokela bazalwane ungabhalwa lemibhalo ikhomba ngizogcoka ungabhalwa ngisho lokhulumako kubhaliwe awukhulumi noma njani awugcoki noma njani awuhambi noma kuphi awudli noma yini ufana nemfahlwane isisu avachoma ngoba kunengo lapha ekhaya lento ngafuna ukushaya ingekho tawuhlanganisa tihlahla kubhaliwe becela namhlanje ngazalwane uzasivumele uNkulunkulu abhale abantu ukuthi ngayichaza ngitsini itawusukumekele usithandazana libandla abazalwane lihamba ngemigomo ahlukene amabandla utawuye bo-alliance bakhonza ngalesibili uye bosibantwana bakhonza ngalesithathu uye bosibantwana bakhonza ngalesine lamabandla onke enomgomo sesithobile wekusisusa la usimikise kuNkulunkulu bese banenkunzi nephansi akho bese khonza ngalesithathu hangila yakhonza ngalesine maka kasebenzangila bazalwane ubhalweni uhlupha ngabhalweni kazi yakabhala ihlamba njalo nje nobuka umuntu ukuthokela ngehliti umqedwe ubhalweni kazi lemigomo lebekwa la ungakhathali kholwa ebandleni lakhe ukholwa ngalesithathu
kude kanje wamkhazela kude into lebhaliwe nesina akasebenzi imali noma off noma phokisela ifina akakhoni kude into lebhaliwe hayi bazalwane angeke phela sithenge ukuthi siya consult 1000 cha ngakutshela nje free ngoba consult mhlawumbe tabathutane kakhulu kukahle nje ukhulume mina nithi nakabhala lutho ngoba lokubhaliwe ufuna kuyothi khuluma Nkosi ngilalele ungambona seqala wani lesithathu washenda uyokhona akekho akathenga bakebitiso lutho akukabhalwa lutho ngabe kubhaliwe bekubhala sinedini uqinile bazalwane phela ivangeli yahlupha ivangeli khona livangeli lihlupha ngoba akusila kithi uyabona wena ngithiwa ezulwini siyakagugu wami kaDlamini hawu nambe ngawuhlala bazalwane ngigqokele amakapri ngishaya into letincane nje ngene emgwaqweni nami ahoba kithi ngathi ukuthi mhla sifika ezulwini ngakhokho bathathu sebafikile abantu abajabulile benele litiya ngihlusha ukuthi asika gogo ngase siyimela levo sihlukana nelesithatha sebintana kaNkulunkulu ngifisa bazalwane thandazela ukubhala niyathi ukuthi umuntu ongabhali ukhona kabuhlungu njani umuntu ongabhali ufana nomuntu abaphetha ngesibongo lesingasisakho nje mhlawumbe nemvumi nathi njani masibuko anginanantele mhlawumbe ngisabe kumtshela ukuthi angisiwa mazibuko mara ngiyavutha ukukhuluma nawe leti mara tlati kulimata ukuthi akukhuluma nawe kukhuluma ukuthi masidakile namhla bongathi ngosibhala uthi nakahlabelelo umhlabelelo wendawonye athi bekukuningi kudekiwe uthi mina ngatikhethela uNkulunkulu kuleti mara etiningi lebetidekiwe bese athi ngenda sinqumo namhlanje ungayivula inhliziyo yakho athi umhlabelelo ihlanza izizindlu zami nokufisa konke kwami kube kufisa kwakho ufuda wena uma besingafuda uNkulunkulu bazalwane besibehlupha angeke sifike ezulwini makelikhuleni sigilana sodwa khona la uthi umzalwane sekamile okhuluma intando kaNkulunkulu bathi sebasemva kwendlo bathi akakhuluma kahle bathuma nomunye lokwathi ukukhuluma bathi ukumtshela ukuthi angabokhuluma so udotshwe ngani tshela ukuthi sibangabokhuluma njani hayi bazalwane asivumeleni imbhalwe angeke bazalwane kumele wenye wanonwana ngiyendisi ngikhuluma nje lula ngila ukuthi bazalwane lo wena endlini yenkosi noma ngila ukhona khona mhlawumbe uvakashile la noma ukhona khona la uma wena insandlo yakho khona la udimo lebhaliwe kude enye ubambelela libandla khona kumuva ngoba nakukhulunywa kumele emehlweni nakahlangana nawe njinje nkulumo ngisabakuthonta ukwada ngakhuluma kumele amakuthemba lenkulumo efuna ukukhuluma tabile mata wena wangubonile ngibhekakala siyalipha sana nelizulu simele kuvumela uNkulunkulu abhale uthanga besabhalile kude lotasifundisa sayenze abantu bazalwane batosinyanyisa kanti sinjalo sinyanya kanye lula waye usebenza ukuba kunyanyise uyekele ukuxonza wende lokuyinsanzo yaNkulunkulu impilo yethu yebikhomba kusasabhala umuntu lobhaliwe bazalwane kunangawuthi khona ukuthi mara wende njani ngoba bathi bekayingqobeni kuphi khashane kwendeke njani atholakale la hayi bazalwane akasinalo lofisa ukuthi ngathi ungafa malume nolova kunesiviko wathi ukuthi kungashonwa ayengqobeni ugijimele endlini eJehova ulinze ukuthi kuyobhalwa lebona sendaba zalo sibe sivuvu ucaba kanjani wena ukhona umuntu opheka ibhodo ayibasela umlilo nibeke bese uyambe uyongena endlini ushada iprinkini ngaphinda nje athola amabhodisa avuthiwe ngeke ngabe liyakuhlolela nawe uhambe ekhaya nobuda ngivuthiswe yini ngalikhweteli livangeli bazalwane yibona kumele uvumele lo mbhalo uhlale lo mbhalo ukhakada uhlale lo mbhalo ukukhumbula yacela ngeke siyacela sume bazalwane ngeke mosibamthanda ukuthi sithandazele ekameni kaJesu yenze